Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke uyaqala ukungena kuleli khasi-ke leli-ke noma-ke ukuthi-ke umusha kulona-ke ikhasi-ke leli, wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungalicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kusho elimnyama-ke leli ukwazi ukuthi uqhubeke uyize emthethweni lokuthi-ke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke kwesingaphuthi izindawo njengokuthi ucindezela-ke ibhathini u-subscribe udaba kulethele lona-ke namhlanje laphana-ke ezingena-ke sithi-ke laphana-ke kuqala izigebengu amaphoyisa ezama ukuzimisa eMlazi. Lesi sigameko senzeke namuhla lapho amaphoyisa adubule izigebengu ezine eziwu-4 ezingamalunga e-West Gang, okuyiqembu lezigebengu laseNanda-ke. Sayikhumbula-ke i-West Gang-ke yatrenda kakhulu-ke laphana-ke ngenkathi-ke kudlule emhlabeni-ke owayeyiphethe-ke laphana wayeyibhosi yayo uMnqobi. Labasolwa bebesolwa ngamacala okubulala nokubamba inkunzi. Imoto bebehamba ngayo ibiphuma eMlazi isihlangane namaphoyisa abafana bagadla kuqala, kepha ibona abasale enkundleni-ke laphana-ke bebephuma-ke eMlazi bahlangana-ke namaphoyisa. Athi amaphoyisa bebabona bayimisa-ke le moto-ke bababuza ukuthi-ke senifanisa labafana-ke bavele-ke baphendula ngenhlamvu-ke laphana-ke namaphoyisa-ke abeke eseyaphindisela-ke basala kanjalo-ke enkundleni bashona bonke bobawu-4. Ngicela khona ukuthi-ke ungene kuma-comment section usho uvo lwakho ukuthi wena ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu-ke besuwenze ulungile nje ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke elikwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngifaka zona-ke kulona-ke ikhasi-ke kusukela-ke manje.